llamo Cosmo. Estamos en Turquena y vamos a presentar un poco las normas del trabajo que estamos haciendo aquí. Primero la mañana echamos pienso, heno y luego pues la limpieza, ¿no? La limpieza de la mañana es al fondo hasta al mediodía, que se hace echar de pienso al mediodía adentro y con este pinche pues revisamos, ¿no? Las cagadas que hay, vamos sacando poco a poco y hay. Luego vamos a la carretilla, vamos a buscar la meada. La meada que está debajo, si hay meada pues lo quitamos. Ahora como está limpio, a las 5 de la tarde empezamos a revisar las cuadras todas. She looks just like them girls in Vogue. I love the way she plays it cool. I think that she is beautiful. She's so lovely, 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 she's so lovely. She's pretty and fitzy. She's got a boyfriend though, and that's a pity. She's got a boyfriend. Fiestas como por ejemplo carnavales. Que nosotros pasamos muy bien, como a mí me gusta estar con los caballos. Somos como una familia, nos llevamos entre todos muy bien. Cuando vine aquí hice muchos amigos que ahora me llevo súper bien. Y aquí cuando hace frío vienen los aitas a ver las clases porque la pista itxia. Eta, bueno, beraiek esan duen bezala, hemen ospatzen ditu inauteriak, gabonetan egiten dira afariak edo zorionak ospatzen dira. Eta, nagorek esan duen bezala, lagun asko ezagutzen dira. Familia bat bezala eramaten gera deno. Oso girategina da, ekitazioa praktikatzeko. Eta, ona etortzea espero dugu. I don't know how I make it through this, I don't know. I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know, I don't know, I don't know. I think that you are lovely. 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 Make it through this. I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this.